Sure bafethu, welcome back to Speaker Nawe. I'm still your boy Taylor DJ. So sikhona indaba eziloko ezivela la ku-social media ezinezinhlanga because ngumuntu omlandeli kakhulu kaFelix Hlophe. So kunama-rumors la ethi uFelix Hlophe kungenzeka ejoyine Ukhozi FM eshiye umsakazo uGagasi FM. So uFelix Hlophe wenza i-breakfast laphana eGagasini and useyenze iminyaka ithanda uba mningana. I think u-5 years uhlanganisile laphana and Ukhozi kade kunamahebezi uba loke liyamzingela. So kule season ke radio ngathi bambambile khona nje amahlebeza lokho ephuma ukuthi hayi ngiyengenzeka ngathi uHlophe engajoyina umsakazo omkhulu Ukhozi FM. Mhlambe njengomuntu osebe radio nesikhathi eside ngabe kuyi-achievement enkulu for yena personal, but I think ezabalaleli soqhemeka ingozi ngeqwantwala ngempela uFelix mengahamba kwiGagasi ejoyine Ukhozi FM. And ngokubona kwami angibona ngathi uzofela lapha nelast lapha nokhosini ngoba abantu abaningi abasuka eGagasini bojoyina Ukhozi mase befika ngale abalast ngale angazi ukuthi kufike kwenzakalani because ngizowenza nje isibonelo ngomzokoloko kade ishaya i-breakfast lapha eGagasini and bekuwona umuntu womsakazo kade edominant eGagasini leso sikhathi wahamba waye ekhosini bamenzisa i-drive waqala wenzisa wa-co-host and stuff and kwafika wangahlangana ngale and nje abantu abaningi abasuka ekhosini ozanda Mthembiya ngale angazi ufike kwenzalani masibiya ngale but ke uFelix uke wasebenzisana noLinda Sibiya ekhosini FM kade yenza uhlelo laphana leli i-drive Linda Sibiya. So uFelix bekade efika ne-comedy, so umuntu ofamila nento yase ekhosini FM mhlambe usemkantshubovu okwanele ukuthi mhlambe ngawujoyina umsakazo Ukhozi FM, but ekhosini laphana kunengqadu laphana ezifana nabo Sigqemeza nabo Tjatha, so akubi lula ukuthi ukade usemsakazweni ufane eGagasi FM mhlambe uwumsakazo omkhulu eRadio mase ufika ngale ufese khona ezinye inkunzi ukuthi nawuzofika ube inkunzi. I think inkinga ifika ibe lapho mabefika awubusaba nalo popularity okade unalo uvela khona mhlambe ungabe kusalasteka ke lapho, but kuFelix nje ukusoka kwakhe ekhosini ngokubona kwami mina ngibona ngaye movie right yena personal, but ke wonke umuntu unama goals akabekele wona mhlambe nawo bebethi ufuna ukuhlala eGagasini iminyaka emingaka mase kushaye lo mnyaka uzondlule ngale, but mawuthi lama rumors ayiqiniso I think lugadle wazwa Ukhozi FM alizobe sabalandeli beGagasi FM sobe basigqeme ingozi ngempela ngeqwantwala because beside nje amahlaya lawa Felix, uFelix umuntu okwazi ukuthatha ibrand umsakazo ibeke laphana, even more attend ama event eGagasi FM uyambona ukuthi uFelix uyena umuntu opromotayo understand makuhlangene abantu lana usuke kuzodayiswa nebrand yokubuilda istage abantu bazi ukuthi istage isikhulu kangakanani. Even nje nalento ye-Song of the Year uFelix ubesezamile ukuthi lo momentum eyithathe ngale ekhosini ebuyise ngapha naseGagasini njengoba naseGagasini baze babiza uLinda Sibiya kulonyaka kuzohlonisa unyaka. I think yiyo le mzamo kaFelix Hlophe ukuthi bezama ukuthi uyalibona iGagasi liyakhula eKZN and linabo abalandeli abangaphandle kwamanye ama-provinces, so bezama ukubahlanganisa. So mawuthi nawo seyahamba kuya ngale ekhosini I think izakhala, but mawuthi uyahamba ngempela I think umuntu osuitable right now uthi thathe breakfast kuzoba uyena uLinda Sibiya because sikhona ingqoqo ezilo zikhona. So nje kuzoba interesting ukuthi ngempela uLinda Sibiya ureplace uFelix Hlophe kuGagasi FM because uLinda Sibiya the time ise big ekhosini FM wena umuntu waphutha on uFelix Hlophe lapha ekhosini FM wamnikeza ingozi lapha kusho yakhe lapha uthi lokweshaya khona amahlanya. So years later mase kuyena ke uHlophe ozo replace uLinda Sibiya I think nje kuzobe kuyinto interesting because ekuningi akhona namanye ama-rumors uthiwa lapha umzokoloko uyabuya eGagasi FM and uKhaya Mthetho benoSonic nabo ngathi bazingelwa yizembe. So nje ifikile radio season isiqalile inkulumo so ivaka lapho because ngeviki elizayo I think ama-news azobe sephumile because last week, so abaningi bazolithola ukuthi bevalise emsakazweni, abanye abazokulithola because abahambi kahle ke. So hopefully uFelix next week uzobuya ku-breakfast show, but ke amathuba mancane mase kanje ziningi izinto ezikhulunywa kuningi okwenzakala, but ke i-radio iba interesting kakhulu this time of the year. So Speaker Nawe sekhona nje soba tune kumaphephandaba ne-social media because ayizabreak indaba siqalile zakhala. Anyway sekhona ku-Twitter @Speaker Nawe, sikhona naku-Twitch Speaker Nawe, sibe khona ku-Instagram Speaker Nawe, kanti sikhona ku-TikTok Speaker Nawe show. Away.